Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 tukuzuza ati igitondo ciza igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1 tukuzuza dukurikirana bari hirya no hino mu karere ka Musanze, mu karere ka Burera, mu karere ka Gakenke, hari n'abandi batukurikirana bari mu tundi turere dutandukanye two mu ntara y'Amajyaruguru, ndetse hari abadukurikirana bari mu ntara y'Uburengerazuba, mu turere twose, mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tuvuga ati amahoro y'Imana nabane namwe muri iki gitondo. Muri iki gitondo kabaye aho tugiye kubabwira amakipe yo mu Rwanda rwose amaze kwinjirwamo n'aya makipe yo mu gihugu cya Sudani, aho kuri uyu wa mbere ku itariki ya 10 rwose turaza kubabwira byaranze umukino wa AS Kigali ndetse n'ikipe ya Al Hilal Omdurman. Akaba ari umukino rwose wabere ku Kigali PS Stadium. Ibyo turaza kubivugaho, turaza nkuko twabibabwiye, turaza kubabwira mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17 kiri kurira mu gihugu cya Qatar. Ibyo nabyo turaza kubivuga tubabwire, ndetse n'urutonde uko mu tsinda ryarekinye ejo iryo ryose uko bikurikiranye. Turaza tubabwira ati nyamuneka muduhe subscribe ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka, kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kubagezaho amakuru nyayo kandi yizewe. Uko muzi ko amakuru tubagezaho ari amakuru abacukumbuye, amakuru twavanye kuri internet zitandukanye hirya no hino ku isi. Twiyate nyamuneka mudukande subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Tukubya kandi nyaboneka abari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, nabwo ari ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya ndetse no ku mugabane wa Oceania. Yakubye ati nyaboneka mudukande subscribe, share ndetse na comment kugira ngo mutubwire ibyo mukene twashira mu murongo mu muyoboro w'u Rwanda TV1, kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kubagezaho amakuru nyayo kandi yizewe. Uko twababye rero, shampiyona y'u Rwanda kuri wa mbere yakomezaga, aho ikipe ya AS Kigali rwose yakiraga ikipe ya Al Hilal Omdurman kuri Kigali PS Stadium, aho ikipe ya Al Hilal Omdurman yaje kunyagira ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda ikayitsinda ibitego rwose 2-0. Ese amakipe yo mu gihugu cya Sudani kakomeje kwihanangiriza, atangiye kwihanangiriza amakipe yo mu Rwanda, amaherezo biraza kugenda bite? Ese amakipe yo mu Rwanda amakipe 16, ariko kugeza ubu ngubu amakipe rwose akaba yiyongereyemo amakipe 2 yo mu gihugu cya Sudani, ariho ikipe ya Al Hilal Omdurman ndetse n'ikipe ya El Merreikh zo mu gihugu cya Sudani. Akaba kugeza ubu ngubu shampiyona y'u Rwanda 2025-2026 yiyongereyemo amakipe akaba kuri 2, aho kugeza ubu ngubu urutonde rwa shampiyona yo mu Rwanda rwabashe guhinduka. Amakipe rwose nka El Hilal Omdurman yarayikinye umukino wayo wa mbere, akaba yafashe umwanya wa 16 ariwo utangiriyeho. Ikipe ya El Merreikh ikaba iri ku mwanya wa 18 ariwo wa nyuma. Inshuti bakunda u Rwanda TV1 rero, ubu ngubu tukaba tubaye abambere tugiye kubagezaho urutonde rwa shampiyona, kuva aho amakipe nka El Hilal ndetse na AS Kigali bibashe gukina kuri uyu munsi, akaba ari urutonde rwabashe guhinduka. Ikipe ya mbere n'ubu ngubu kuva aho amakipe y'Ubusitani yagereye mu kipe ya mbere ni Police Football Club Rwanda ifite amanota 17. Ikipe ya kabiri ni Rayon Sport Football Club ifite amanota 13. Ikipe ya gatatu ni Gasogi United ifite amanota 12. Ikipe ya kane ni Musanze Football Club ifite amanota 12 nayo. Ikipe ya gatanu ni APR FC ifite amanota 11 nyuma yo gutsinda ikipe ya Rayon Sport ku wa gatandatu. Ifite derby yari ikomeye cyane itsinda ibitego 3-0. Ikipe ya gatandatu ni ikipe ya Gorilla Football Club ifite amanota 10 nayo. Ikipe ya karindwi ni ikipe ya Kiyovu Sport ifite amanota 10 nayo. Ikipe ya munani ni ikipe ya Marine Football Club y'Igisenyi ifite amanota 9 nayo. Ikipe ya 9 ni ikipe ya Mukura Victor ifite amanota 9 nayo. Ikipe ya 10 ni ikipe ya Gicumbi Football Club ifite amanota 8 nayo. Ikipe ya 11 ni ikipe ya Bugesera Football Club ifite amanota 7 nayo. Ikipe ya 12 ni ikipe ya Magaju Football Club ifite amanota 7 nayo. Ikipe ya 13 ni ikipe ya Tenseri ifite amanota 5. Ikipe ya 14 ni ikipe ya AS Kigali ifite amanota 5 nayo. Ikipe ya 15 ni ikipe ya AS Muhanga
ivuye mu cyiciro cya kabiri nayo ikaba ikomeje kuja habi cyane rwose, ikomeje gusigara rwose mu mikino irindwi, ikaba ifite amanota 4. Ikipe ya 16 ni ikipe ya Al Ahly Omdurman, ikaba imaze gukina umukino umwe, ikaba ifite amanota 3 rwose, yibitse ko uyu mugoroba itsinda ikipe ya AS Kigali ibitego biri kubusa, akaba iri ku mwanya 13 n'amanota 3. Ikipe 17 rwose ikomeje kuja habi cyane, ikipe ya Rutsiro rwose nayo ifite amanota 3 yonyine rwose, ikaba iri ku mwanya wa 17, ikaba ikurikiwe n'ikipe ya El Merreikh yo mu gihugu ca Sudani na rwose n'ubusa, kubera ko yo ntiyakina umukino n'umwe. Nshuti bakunze u Rwanda TV hano rwose, amakipe yo mu gihugu ca Sudani rwose, nk'ikipe ya Al Ahly Omdurman ikaba yakomeje kwigaragaza cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu rwose wa mbere ku isaha saa 12, itsinda ikipe rwose ya AS Kigali ibitego 3 ku busa. Ese aya makipe azigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'amavamuhira? Ni ukubitega amaso tukareba nk'aho ikipe ya El Merreikh nayo mukaba muzi yuko ari ikipe ikomeye cyane ku mugabane wa Afurika, akaba ari ikipe ikunda gusohokera ikipe y'igihugu, ikipe ya Sudani rwose, ikaba ari nimwe mu makipe akomeye cyane mu gihugu cya Sudani, amaze imyaka myinshi cyane akina CAF Confederation Cup ndetse na UEFA Champions League, ndetse n'ikipe ya Al Ahly Omdurman nayo akaba ari amakipe murabizi ko nayo ikubutse mu gihugu cya Tanzania, aho ikipe rwose ariyo yakuye mu ikipe ya PFC rwose mu gihugu cya Sekafa Kagame Cup mu gihugu cya Tanzania. Al Ahly Omdurman itsinda rwose ikipe ya PFC ivana mu kimwe cya kabiri, none ikaba agiye kuja bihura no mu shampiyona y'u Rwanda. Ni ukubitega amaso tukareba uburyo amakipe rwose yo mu gihugu cya Tanzania mu gihugu cya Sudani rwose yagiye gukomeza kwitwara mu Rwanda. Ese biza yahira cyangwa se ni amavamuhira y'amakipe yo mu gihugu cya Sudani? Ariko nk'uko mubizi rero, amakipe yo mu gihugu cya Sudani rwose akaba ari amakipe akomeye cyane. Uko twabibabwiye rero, uyu munsi tuvuye muri shampiyona y'u Rwanda, nabwo tuzakubabwira uburyo amakipe adakomeza gukina. Tugiye kubabwira uburyo mu gikombe cy'isi nk'uko twabibabwiye cy'abatarengije imyaka 17, ibintu byari bigenze kuri uyu mugoroba ku itariki ya 10. Ikipe ya Egypt yari kwihanangiriza n'ikipe y'Ubwongereza y'abatarengije imyaka 17, itsinda ibitego 3 ku busa. Ikipe ya Egypt itaha Malamasa. Venezuela y'abatangiye imyaka 17 nayo itsinda Haiti ibitego 4-2. Mw'iri tsinda rero uburyo amakipe rwose akomeje gukurikirana mw'iri tsinda rya gatanu, amakipe rwose harimo amakipe 4, ariko uko aya makipe yose ari 4 ntabwo ariko yose agomba kuzakomeza. Harimo zigomba kuzategereza izindi, harimo zigomba kuzakomeza kuko twabibabwiye rero. Nk'iri tsinda ryose ririmo amakipe 4. Ikipe ya mbere ni Venezuela ifite amanota 7, ikipe ya kabiri ni Ubwongereza ifite amanota 6, ikipe ya gatatu ni ikipe ya Egypt ifite amanota 4, ikipe ya kane ni ikipe ya nyuma, ariyo ya nyuma ni Haiti ifite ubusa. Ikaba rwose nta nico yimariye. Mu tsinda ya F yaryo ya gatandatu, ikaba South Korea akaba yatsinze ibitego 3-1 Ivory Coast. Mu Switzerland cyangwa se ukaba yatsinze ibitego 3-1 Mexique. Mw'iri tsinda naryo uburyo rwose bikomeje kugenda amakipe asumbanywa. Ikipe ya mbere ni ikipe ya Switzerland ifite amanota 7, ikipe ya kabiri ni South Korea ifite amanota 7 nayo, ikipe ya gatatu ni ikipe ya Mexique ifite amanota 3, ikipe ya nyuma ni Ivory Coast rwose ifite ubusa. Nshuti bakunze u Rwanda TV hano rwose, murabona ko mu gikombe cy'isi amakipe rwose yo muri Afurika akomeje gusuzugurika, akomeje kubona yuko akomeje kwerekana yuko rwose akiri inyuma, umugabane wa Afurika ikiri inyuma. Muri itsinda rya karindwi rwose ikipe ya Colombia yagutsinze ibitego 2-0 North Korea. Ikipe ya El Salvador yatsinzwe n'Ubudage ibitego 7-0. Mw'iri tsinda rero ho akaba kuko musanzwe mubizi rwose, mw'iri tsinda rya G
amakipe naho akomeje guhatana ashaka rwose kwigarurira imitima y'abafana babo, imitima y'abakunzi bayo, aho ikipe rwose nk'uko mubibona, ikipe ya mbere y'Ubudage ifite amanota 5 inganya na Colombia, ikipe ya kabiri ya gatatu ni North Korea ifite amanota 4, ikipe ya El Salvador kabiri ya nyuma ifite inota 1, ikaba rwose ariyo iherekeje izindi kipe. Mu tsinda rya hashi rwose ikipe ya Honduras yatsinzwe ibitego 2-1 na Indonesia. Zambia nayo iza kunganya n'ikipe ya Brazil. Brazil rwose ikaba yanganyije n'ikipe ya Zambia. Zambia ikipe yo mu gihugu, ikipe yo muri Afurika rwose nayo ikaba yanganyije n'igihangaje ka Brazil rwose igitego 1-1. Rwose mwiri tsindaho uburyo rwose Zambia yisasiye rwose Brazil byari ibintu bishimishije rwose, aho Brazil muri itsinda ryo ya mbere n'amanota 7, ya kabiri ikaba ya Zambia n'amanota 7 nayo, Indonesia akaba ya gatatu n'amanota 3, ya nyuma akaba ari Honduras ifite rwose ubusa nayo. Nshuti bakunda u Rwanda TV1, tugaya nyaboneka mu dukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka, turabakunda cyane.